Izmjena kod gostiju bio je ulazak Samira u igru umjesto Atiembena u 66. Minutu nakon Lokomotiva dolazi do izjednačenja. Samir je u jednom od prvih kontakata s loptom naciljao potpuno zaboravljenog Enisa Čokaja, koji hvata volej i provlači loptu u prvi kut vratara Filipovića. U 79. minuti Lokomotiva dolazi do preokreta. Samir je lukavo podvalio loptu u prostor za Tolića, a on majstorski prebacuje Filipovića i pogađa malu mrežicu za vodstvo gostiju. Samir je upisao i drugu asistenciju u intervalu od 13 minuta, a Tolić svoj 11. ovosezonski pogodak. Dogodi kada Lokomotivi ostaviš prostor, obično pobjegne ka strati, što se je dogodilo u 5. minuti sudačke nadoknade. Velik posao odradio je Jakić, ali nije stigao na povrat. Zato jest Uzuni, koji sve prati na drugoj vratnici i posprema loptu u mrežu za konačnik Slaven Belupo Lokomotiva 1-3. Uženoslavlje nogometaša Lokomotive, Goran Tomić putuje u svoj rodni grad u finalnu bitku za Rabuzinovo sunce, dok Slavenu za uspomenu ostaje odličnih prvih 45 minuta, što ipak nije bilo dovoljno da i treći put u povijesti zaigraju u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Sigurno danas je jedan od najljepših trenutaka u mojoj trenerskoj karijeri. Igrati finale Kupa Hrvatske je stvarno fantastično.